Bafowethu isizwe sabantu bakithi thina sizohlala sikhuluma iqiniso noma abantu bangalithandi. Into yenzwayo ngeMKP bafowethu ayikho right. Okay, aningitsheleni nina umkhondo wesizwe wefake. So MKP members don't see anything wrong with their president fighting to remain a member of another party. Ngoba ngikhuluma kanje namhlanje uJacob Zuma ifoundation yakhe ibhale iletter to ANC ufuna ukuremain a member of African National Congress bafowethu. Kodwa nina nithi hey gwaza mkhondo. Madoda niyogwazana nodwa. Upresident wenu ufuna ukuremaina African National Congress member. Kodwa nina kumele ningene straight ku MKP. Si clear leyo bafowethu. Nibona kanjani bafowethu? So ukuphi umhluko like uZuma kumele abe ku MKP then nangapha ku African National Congress. So nina ninjani? Niwela kuphi? Ku MKP kuphela. Bafowethu hayi man. Kudlalwa ngabantu abamnyama man. As long as kudlalwa ngabantu abamnyama mina ngeke ngivumele le. Ngeke. Kudlalwa ngabantu abakithi la. iMKP idlala ngabantu bakithi. Abantu bafuna imali ngokudlala ngabantu. Igebengu lesi. Angeke umuntu bathi upresident wale party le athi yena ufuna ukuremaina ngale. Kanjani? Okay. Asithi ngoba vele kukhulunywa amanga bathi he ufuna ukubuya avusi African National Congress ngapha from MKP. So nina nani niyavuma ukuthi nifuna ukuvusi African National Congress? Hayi bafowethu. Phela njengabantu abamnyama asiyekeleni ukuthi uma sesikhuluma sidebate nisithuke bafowethu. Ningasithuki. Akusuko khona ukuhlakanipha mase uthukana. Kumele indoda or umama ayazi ukudebate without insult abantu. Otherwise into yenzayo ukuthi nina nisithuke mase sikhuluma iqiniso ngeMKP yenu yefake ukuthi aninawo ama reasons ukuthi iMKP like angeke udebate lutho ngoba iMKP ayenzi lutho nakuwe. Does it make sense? Into yenzayo like ungathi like niclaim ukuthi ine sense ukuthi kwazi umkhondo he Jacob Zuma wenzeni bamfuna ngale nangale ama-sheriff aphumile bafowethu. Usabani wengaba ngakabalinde njenge president. He must lead by example. Bafowethu kudlala ngabantu abamnyama. Isizwe sakithi asivukeni. uNkulunkulu ngakanibusise kulonyaka sivuke sikhona ukubona ukuthi awukho omunye umbutho njengokhonkolose yabo OR Tambo, yabo Mandela, yabo Ramaphosa. Amandla isizwe sakithi bafowethu. Kusasemina ngapha ngasempangeni bafowethu. Asikhulumeni iqiniso.